Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achir tu silian sang puya Sarkar lai punat khona kumsom pare chin chunglam COVID-19 hridan apek me kha ngai thatu te hridan la vek turin kan ngen chewa COVID-19 la ka inven lama lo in thla da lo ula ina tom tlatin tul to pa lo chuan pon chuak lo ula mai tuam na wa midang hnai lo kudle mai ti fai le hridan na lak te lo ngai poimo zelang cheu COVID-19 ka in hwe hre du ne chuan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tam pakhat bial pani te biak po thei reng ani tuna chon chanchin thalung e thak thun zomang u tuk ina COVID-19 din mun hre thar bera mi sang kha jani somnga pasari nan kai ti mu chu ani Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Puke Lorin Lenan chimlam district eitur che kholna munte atlo Nizan Khan Prime Minister Narendra Modi John US a company len tak tak hotut akom Nimin Khan Jammu and Kashmir aral thuam riptak nena in thuam firfiak pathum sipaiten an ka phlum Tukena COVID-19 din munhria thar bera mi sang khazani somnga pasirin an kai ti mu chu ani a sample test zongjong zat sangret zarok chomret pathum zinga za sompali point pali paret an positive ani tundin muna shikai to zongjong zat hi singret sanga zathum samruk paruk ani a Singruk sang kuwa zathum samthum pathum enkol daman ni to a enkol lai mek singkhat sanga zasiri somnga patni omin mi zahni somret pakhatinan thi pui to ani ZMC RT-PCR laboratory sample sangkhat zali samruk pasari test atangin shikai zahni somli pali mu chu ani a TrueNet laboratory sample sangkhat zali som pakhat test zinga zale pakwan positive a rapid antigen test manga sample sangruk le zaruk test zinga COVID-19 positive mu chu zare somnga panga an omani FIA sample zahni panga tesa somli pakwa positive mu chu anom boka darkar somni prikala chuin COVID-19 awangi mi panga an thi ani Nimin Khan Shivei enkoldam sangkhat za somthum pali an om ani Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Puke Lorin Lena chuan Nimin Khan lungle PDC go down din mun anin atlo a PDC go down enkol tu supply inspector pu e sang lura chuan go down din munle anmamo ate soin go down tlak lampang retaining wall chim rem that angai thu te go down ko zol diak chem that sakte tuizem ta belba ka bu fai go down a quintal sangret bak ada thailo awangin bu fai da lailok na tur building ruwa chu thom that angai thu soibok lunglele longkai district PDC go down then khat borapan suri chongte putlunga si South Vanai Pile Sangawa te October thadai bu fai che kholani thu soya lungle district khothang lama kongchia wangin bu fai phurlama harsana to mekani thu ta langin NHIDCL supply department le PWD motor manga semchuan tha thomek zelani thu soiboka PDC go down atang hian non FSA AAY le PHH baka Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana PMGKAY free ration retailer tanhena pek chua thin thu asoi boka godana hian inspector hovin thoktu mi paruk an omani minister hian nimin kai ve kha long klai pan ngalin voina PDC longkai godam building thar a hong don ani Mizoram adam lo te na thona andam doin omna sen so an bil le theina ABPMJY kumthum tlin polin arogya manthan 3.0 hun nimin khan aizol min ko manani a Health and Family Welfare Department Secretary Puar Ramha Kanahman Puya Marsak State Teya Aizo Civil Hospital chu damlote inen kolna senso pechuak thaber do tu ni na alu thu puanani Health Secretary chu Mizoram Sarkar chu mi puite hriselna angai poimo hle a damlo ni khwa mi puite in kolna senso bilet konga thei top achu amek zel ti asoya mi puizinga ABPMJY la mel shed mumal lote po ngai to na senga hethil hi ngai ven thar le turina cha a Indiaram State te zinga claim submission ti thaber to civil hospital aizol than chu ani cholom omati thu soibok ABPMJY program hi Prime Minister Narendra Modi aduan chuani in kumsang ni sompret October ni khat atang khan Mizoram man tanani a he scheme in a huam chin socio economic caste census sang ni som pakhat deprived list om golden card le PM letter nei damlo ten kumtin cheng nuai nga zel an bil theyani kumsang ni sompret October ni sompret atanga kumsang ni sompakwa September ni somthum thleng khan ABPMJY scheme Mizoram bil lut za chu sing ni sang khat chako somli paruk ni im bil pek chu za thi cheng vai bel che som pasari noi som seri pakhat sing ni sang thum zaruk
somni pathumani a kumsang ni som pok October ni khat atanga kumsang ni somni September ni somthumin kara bil sing ni sang ni zani somli parukaluta bil pek choza thi cheng vai bel somni pakhat noi somni pariat sing ko sanga za somthum ni im kumsang ni somni October ni khat atanga kumin March ni somthum pakhat chungin bil sang rok zakwa palia luta bil pek choza thi cheng vai bel chariat noi sompali singli zariat somruk pariat ani Durtang nota agriculture go down man tangkai tolo chu tuai thara sarkar na ruang man mek vegetable supply chain thai thara phoch hona na man tangkai dan tur enpuin agriculture minister pusilarin sanga chon nimin khana tlo minister chuan aizol khopuin thai thiang him ei turama mona sang taka hian aizol mc huam chung le pon lama kono thok tu te tan market athatok let asoya hei hi se tharle turin kono thok tu te chu ashila mizoramin atharve theireng state danga tanga thlai laklu anin salutuk chuan state academy ati than thu mai ni lovin laklu tamlu tuk chuan kono tho chu ani dan turangin a hlok thei thin lo ani ati mizoramin atharve theireng atharve mai chuan state danga tanga thlai lo lu tur chu adang chat mai don ani ati bok turtlang no ta agriculture go down square feet sangkha zareta zawni in achhonga sakani a vegetable supply chain ro man nakal me ka he building hi tangkai le zola mangin market changklung tak din nan ro man siam tumani minister hi aizol mer pulal rin enga sai lo le agriculture department how to train khaten an troi om ani green technology manga siam pmgsy kong pani kang hun south le nelo khoin kar kong le sel suk le sailam in kar kong tanimin khan deputy speaker pularin omana to a khotanga yo tanen kong thar chungchang hian soi ho bok pularin oma chuan green technology na tumber chu maso na na tho ten sigle sa le nungcha te atlem theang bera angong theina na ro mana siamani thule mizoramin amamo thilani thu soya chu tiang dan manga malak na ra du om tak mu theya an nei ta chu lom amati thu soim a chhor tu mi puite po do takalo en kola tlo taka lo man tum ta turina cha ani green technology road construction in tumber chu engma chuang khulova kong siamani a leilung hausakna le nungcha te te chereu lo thei ang bera kong lai le siam te ani a sarkar lai pui chuan kalphung thar duangim state sarkar tinten kumtena kong an siam tur ma chhop za zela sompanga chu he technology manga tho turani azadi ka amrit mahotsav kal zera pmgsy green technology manga kong siam te tlo chu ani a tun thlengin mizoram pmgsy tho khatna mangin kong mun zathum somnga pakhata kilometer sangli zali samret panhi point pasari pathum panhi thui siamani a thon hi na khokong paruk kilometer za somko poli point pani panga biala thui siamani boka a tho thum nei hun riwak lova kalpui thei be sei ani lunglei district urban development officer piwan thangpui chon min khan officer mja te komin final am konga ani emo department in ma alang kongsang sanga media mi tenen tho ho na thatak nei apoimo thu soya mja te chu tho ho pui asom halani udn plama lo thok to te le tuna tho mek te malak na azara le kongsang sanga thok tu te zara lunglei khuain india rama khopui fiber ni na alu the chelo bomat ni ti soin faina konga the top cho sinjom chal turin mitin asoma azadi ka amrit mahotsav tun thani somni pare tanga thale ni ni chung hian faina lam kai hnoya tan manani don ti soin pi wan thangpui chuan october atang december chung vekhen faina lama in elna bot sai ani don ti asoi ani All India Radio Aizol Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department Tangkup Chuan India Ramin Zalen na amu kumsum sari pangana lom nakal pui mek polling quiz competition tuntha August ni sompali in rin ni atanga chanin kumthar August sang hi somhi pahi thleng kartin quiz in elna abwa saida e quiz in elna hi kartin in rin ni zan chanchen thar puan huna piang in zo na puan ani anga atuk pathian ni zan chanchin thar puan huna pakhat na la tu hing puan ani ang loman pakhat na la tu hian thilpek thatak le certificate adong don ani mobile number 8258812366 8258812366 le email id airdigest21@gmail.com airdigest21@gmail.com ate achan na thon turani a he quiz in elna atan hian lo ingwa saila chanchin thar longai thina che chanchin thari all india radio aizol atanga puanani ni zan khan prime minister narendra modi chon us sa company lian tak tak hotu de koma company hotu tenen hian minute somni thawin komna hun nein heta hian prime minister modi chon india ramathil siam chua chungchang le us ne in sum don to na ti ma son zel dan tur te soi pui ani
tun tu mahin Prime Minister Modi hian Qualcomm CEO Adobe CEO First Solar CEO Blackstone CEO le General Atomics CEO te akom ani nimin khan Jammu and Kashmir ral thuam rip tak ne na in thuam firfiak pathum sipaiten an kaplum thudon danin sipaiten an kalhum tak te Baramulla districta Uri sectora Rampura Ramrikan doktumani a General Officer Commanding of Dagger Division Lieutenant General Virendra Vats Soidanin nimin jingkar khan firfiak panga chon ram rianon kan ti soya sipaite chuan Ramrikan ru firfiak te hilo kapin pathum an kapluma midang panhi ero chu an tlan le nia thudonani in kana hmun ain silai le amu thanam tak an mantel thu Lieutenant General chuan asoi chanchin thar serti top nan atlang pui tukina COVID-19 din mun hriat thar bera mi sang kha jani somnga pasirin an kai ti mu chu ani Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Puke Larin Lenan Chimlam District a tur che kholna hmunte atlo Nizan Khan Prime Minister Narendra Modi chuan US company len tak tak khotu te akom nimin Khan Jammu and Kashmir ral thuam rip tak ne na in thuam firfiak pathum sipaiten an ka hlum chuti jong chu chanchin thar kan pon thei chu ani